orang Padang. Pengertian Nah berarti ini ya. ya. Pengertiannya. Orang Ranca Padangnya bana cenah ini. mana? Horas bah. Lain orang satu lain. Ada siapa ho? Lain gitu deh. Sugeng rawuh deh. Baakabah. Pak Akabah. Ah, lain horas bah. Pak Akabahman. Pak Akabahman. Paling mana Pak Akabahman ayah? Ayah. Hei itu luhur ting sini nih. Aurat. Mana tuh? Orang Padangnya mana ini pengen bertemu. Beli nasi Padang pakai bonteng. Betul. I love you orang Padang. Hei. Sok Akiun. Akiun. Orang Padang na tepuk tangan dulu. Itu tepuk tangan orang Padang. Nu bener nak kieu nu bener na ya. Sok kumaha. Bulan puasa makan kurma. Betul Satu sekali. butir untuk berbuka. Cakep. Yang tunggu lama-lama. Ini bersanding penuh bahagia. Asik. Betul sekali pengantin ya. Betul. Langit membentang warnanya biru. Betul. Datang hujan menimpa batu. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Betul. Moga bahagia sepanjang waktu. Selamat menempuh hidup. Iya lamun di guar nepi kaburit can angeuce. Iya. Urang doakeun we nya. Kayak bisi pergantian kayak diucai di kieu di wajah teh ya. Ya, teteh semoga menjadi Betul, keluarga betul. yang sakinah mawadah Amin. Sing ya runtut Rabbal alamin. raut sauyunan ta basa Padang nama tajakeun ka si Aki. Amin bahasa Padangnya. Sing sabobot Semoga. sapihanean. Semoga segera diberi keturunan yang soleh dan ya Rabbal alamin. soleha. Eta bisa. Tong hilap kan ini pamibade ka Padang ajak Nini. Dan ini Iya. ge kamari ka Padang hoyong deui ka Padang. Nya. Ka itu kanu teh jam gadang teh gini ini. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Di dieu mah aya ge Gunung Leutik. Bukit Tinggi. Di Nalegong Gunung Leutik aya di dinya. Aya orang Jakarta. Nah, aya. Ada. Yang mana orang Jakarta? Ade. Barusan nyebreng engge ke sini. Iya, teh betul sekali, Senar. Ibu namanya Jali ya. Jai. Aki geus ya urang silaturahmi we ka panganten. Ayo. Bapak hajatan, Ibu hajat. Yang tahu Eva kumaha. Pulang. Yo, tiga jos. Cai kopi Mas, juluh. Beperimah Halo. Awas. Edas. Sekali sewang. Suling teh ngasih Ampura. Awas ya, awas. Ulah diharayan, bahaya. Uluh. Ayo, Up. Tawis pangbagia. Nemerakeun rasa kaendahan bikin raja mewah ratu. Para mamayang simbol papais kaendahan di kanagaraan, khususnya di kerajaan. Mugia jadikan simbol kanya kadeudeun janten indung bikin nanjeurkeun ajen inajen anu jantan putrana. Luhung budina, luhung darajatna. Oke, dina ngambah sakarumah tanggana sing diridhoan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anu tos
Mugia Kinur Rahayu, Mugia Kinur Bagja. Rumah tangga repeh rapi. Sili asa tur sili asu. Babarengan dina rumah tangga bikin ngewujudkeun kebahagiaan. Miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugia Rahayu. Rumah Rama Sinta sebagai simbol keharmonisan dalam rumah tangga yang selalu seiring sejalan, yang selalu bergandengan tangan, yang selalu bersama dalam balutan cinta dan kasih. Ningraikeun Rama Sinta yang akan selalu terwujud suasana romantis, suasana harmonis, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Demikian pula Dea Zobitasari dan Munib Al-Faik. Semoga selalu berbahagia, semoga selalu bersama mewujudkan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Huis. Apa? Hey, up, hop, apa? Hui, apa? Wis, ya, hi, ha, oh.
Dola Kacimon. Alright. Ha 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 boy. Ha 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 boy. Up hop twist apa? Hui. Oh. Wilujeng pengantinan, Wilujeng Bagja. Wis, pang tong pang. Ha ha. Das. Awas. Hiji deui. Apa? 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 Wilujeng dia Jovita Sari, Munif Alfaik, hatur nuhun. Berikan tepuk tangan untuk kerakitan budaya Sunda Sumedang.